kodwa bakwazi umuntu engiyothandaza ukuthi khona ongabona simele ukuthandaza njalo njalo simele ukuthandaza ke transfer ama-area kamoya funa sithandaze basalwane funa sithandaze simele ukuthandaza njalo njalo simele ukuthandaza babonye uzulile iphepheni uJesu waqale wathandaza wayesebathandazela wayesebafundisa wayesebafaka emthandazweni bese ngabona umzali wami waqale wathandaza iphepheni wayenyukela njalo entabeni kunendoda enokholo iphepheni yamonehla entabeni awuyithi yakhuleka kuye yathi bawuthanda Jesu mhlambulule ithwaya sendleleni evele emthandazweni nabafundisi ukuthi amadoda kunesikhathi eshibayo emthandazweni simele ukuthandaza njalo njalo sibuze bakhuluma noPeter athi wena Peter ngikuthandazela uthi msize mfana wami mawusuthola mali ubathandazela abafuyi abasimame ukuthandaza abishopi ithi wathi mayibuye entabeni wafika ishiyashiyana neDimoni ithi babe bathandazela iDimoni yabaphuma yasibuza uJesu athi leli Dimoni-ke akusilo enabantu abangafasti nokusiyabafaka manje uthi kodwa mthandazo obizwa ulishiya ukuza simele ukuthandaza simele ukuthandaza simele ukuthandaza simele ukuthandaza ithi wayesebafakile wayesebafundisa babona insana ekhuluma ngayo wayesebafundisa bayihamba uJesu babuyiza ufuna sithandaze ngale ithi bathi uma behlezi ekamereni eliphezulu babunyuswa belindise ithembiso sikamoya ingcwele amazi babehleli how many days kodwa ithi babelinde emthandazweni ngiyabona kunye ethi ongena ekhishini ephaka kodwa ngaphakathi kwakhe kunento ethi they are waiting for the Holy Spirit ethe kunye kodwa ngaphakathi ethi we are waiting for the Holy Spirit balinda kodwa bese emthandazweni awuselinda bese emthandazweni awusebona nibazali ibaphe babunyiswa ngiyabona kunye ngereshaweni maye khona ethe amanzi ekhanda kodwa ethi we are waiting for the Holy Spirit awusebona nibazali babe babesentabeni eliphezulu babekhona babesezansi kodwa lithi badicide ukunyula noma usukulinda kahle suka phakathi kwabantu awuzophinda basalwazi awufuna ukulinda kahle suka phakathi kwabantu ngoba phakathi kwabantu khona ukuhleba uphaziswa inhlebo kanti usemlindweni babani bababheka phezulu lithi suddenly awusiyathandaza suddenly lithi kwazwakala umdumo awuzwakala umdumo ibhabheli wehla umlilo ibhabheli wahlala phansi kwaloyo nalowo kwamisa nakutenkanayo uPeter umlilo ekhanda noJohane umlilo ekhanda bathi uPeter awubona wakhe bathi awubona kaJohane waiting for the Holy Spirit, waiting for the Holy Spirit, waiting for the Holy Spirit, waiting for the Holy Spirit. Manje ngibizile kongisho nathi ngikhala umoya umele wafika bethandaza awuphinde wasaba umoya umele wafika bethandaza behlezi ekamereni phezulu manje umuntu othi unomoya kodwa mathamba
umoya elimini kodwa sibona ngesela ngoba umoya ufika nesipembi awusethandaza ufika ney'nkingeni ufika ney'nkingeni nenkonzo hayi ney'nkingeni ufika nenkonzo ngoba bakhona abanomoya kodwa ilimi bangayithethi ufika ilimi ingxenye yenkonzo awusayibonani masaba manje nakho uyosiphazamisa mawuyishaka ndawo ukumoya ngoba ilimi ingxenye yenkonzo yabona masihili manana sibheka inkonzo awusayibonani masaba manje khona abayipheka nge-worship khona abayipheka ngeyini kwezesiliti bapheka babunyuswa ethemathina omephambili mayithi mayishayini usuke si-ayayi namenkomo isekhona baselwane ithi wehla wafika mthandazo simelwe umthandazo simelwe umthandazo simelwe umthandazo simelwe umthandazo simelwe umthandazo yasithanda thandaze kalunga ekhaya thandaze bekuthabatha thandaze thandaze bekuhleba umthandazo ngoba simelwe umthandazo simelwe umthandazo simelwe umthandazo awusimelwe sithandaze sifeyila simelwe umthandazo sithandaze sizama ukungalungi baba simelwe umthandazo sithandaze silahla abazali simelwe umthandazo sithandaze sizintandane simelwe umthandazo singenakudla sihlupheka simelwe umthandazo awusiyathandaza basala lento yokukhona umthandazo awusinisekhona basalwane inako babishophi siyoba nenkinga mathi nabanyane sinenge sibengenje lomthandazo ngoba kuley'ntusi eqedwa kodwa sithandazi manje inkinga zibuza ukuthi uyakwazi yini ukuqedwa nokuthomola kodwa udiphi kangakanani umthandazo simele umthandazo simele umthandazo ngicela siphakameni simele umthandazo simele umthandazo simele umthandazo ngelibambele kuleloda Daniel ethi bathi bamenzela usuku kodwa wavula amafasitela wawubhekisa eJerusalem wathandaza 3 times a day bamenzela usuku ngapha uvula amafasitela nayiphepho yokuqala noma bekwenzela usuku isize mtakaba vula amafasitela ekuseni kufuye emsebenzini vula amafasitela ngo-12 ngesikhathi selanje wavula amafasitela ngaphambi uye emsebenzini wavula amafasitela vula sithandazeni baba noma sihlule ithemba ithi nginika yini bazalwane inamba singabantu abasha kumele singene emthandazweni baba ngoba kule nsuku sishumana ney'dakwayo sizintsha kodwa babavula amafasitela ubona iJerusalem noma bekadaba kodwa mina ngeke ngoba iJerusalem ngiyalibona umthandazo olisisize baba nakulezi nsuku ngafaneki amafasitela angafaneki amafasitela saniswa vula mina babishop basiniswa thiwa vula namo-12 ebusuku amafasitela avule namo-12 ebusuku uzwakale usendlini uzwakale uphezu kombhede uyidonse kancane ingubo ungavukeli kodwa wavula amafasitela ngo-12 ebusuku kukunomama babunyusa abavalekelwe amafasitela ababethandaza kwenzeka izinto awusabonani bazalwane simelwe Oh Jesus. Angafanele amafasitela
Jerusalem. Angafanele amafastela. Ilinakho shamada. Awusiyazi baba ukuba amafastela engavalekanga sekuyelwa lithemba. Nakulesizukulwane, isizukulwane esinzima ngale ndlela isizukulwane yakhona amathemba ephela ngaso. Isizukulwane lapho uNkulunkulu amanyala nengithakalo ugcwele ngaphandle. Kodwa siyathakaza baba uthembele ukuba siyazi baba ukuba amafastela ethu avulekile. Jakwenza imangaliso nakulesi sizukulwane, jakwenza imangaliso nakule generation. Baba siyathakaza oyongwele uthezwini lakho abantu bakho ababizwa ngegama lakho besithoba befuna ubuso bakho. Wena uyamsizwa usezwini. Sihlangane baba kule ndawo ngegama likaJesu.